Programu Radio Televizije Republike Srpske prošle srijede mogli ste pogledati prvu epizodu filma Mučenici. Preostale dvije epizode o stradanjima Srba u logoru Čelebići i Dretelj biće emitovane na našem programu 5. i 12. marta. Prošle subote je u Kulturnom centru Banski dvor održana promocija ovog filma i prilog o tome donosi nam kolega Ernest Zavila. Dokumentarno igrani film Mučenici Denisa Cvitičanina o stradanjima 30 logoraša koji su preživjeli mučenja u logorima Lora, Čelebići i Dretelj promovisan je u Kulturnom centru Banski dvor. Film je nastao na inicijativu Udruženja logoraša Republike Srpske, a u produkciji produkcijske kuće Bridge Productions, eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i Radio Televizije Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske će podupirati ovakve projekte. Ali, da ne dužim dalje, predsjednik Republike je bio u pravu kada je sa mnom razgovarajući rekao, posle ovakvog i prije ovakvog filma, koji sam po sebi svjedoči, ne treba mnogo ni govoriti. Promocija je održana uz projekciju dijela filma koji prikazuje stradanje logoraša zatočenih u logoru Lora tokom minulog rata. Ovo je samo dio priče koji se događa u Lori. Sigurno ljudi koji ste večeras gledali nisu ispričali sve ono što im se događalo. Bar to za sebe kažem. Neke stvari svoje porodice neću nikada ispričati. Ja i svi ovi ljudi. Neposredno prije projekcije publici se obratio vladika Grigorije, ističući da je jedna od najvećih vrijednosti ovog filma to što iznosi istinu, a da pri tome ne poziva na osvetu. U ovom filmu vidimo jednu nevjerovatnu stvar koja je nas kao eparhiju, kao crkvu podstakla da učestvujemo u ovom zaista značajnom projektu sa bezbroj aspekata. A to je što ovi ljudi nikog ne mrze, čak i one koji su ih tukli. Osim svjedočenja logoraša, snažan utisak na publiku ostavile su igrane scene filma koje su ilustrovale svjedočenja. Izvršni producent, reditelj i scenarista ovog filma Denis Cvitičanin je igranom segmentu posvetio posebnu pažnju. Prihvatajući se ovoga posla, znao sam samo da igrani elementi mogu izvući na površinu emocije ljudi, jer sama svjedočanstva su izuzetno teška, izuzetno mučna. Ali za gledaoca kao gledaoca je ona vizualna reakcija najvažnija, znači kad neposredno svojim očima vidi šta se to u stvari približno dešavalo. Promocija je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića i uz prisustvo visokih zvanica iz kulturnog i političkog života. Napomenut ćemo da se danas film Mučenici premijerno prikazuje u Herceg Novom u dvorani Park sa početkom u 18 časova. A i beogradska publika 6. marta, odnosno u naredni četvrtak, moći će pogledati film Mučenici reditelja Denisa Cvitičanina.